Inda kita nyo subay mangadji. Biyaway di mawab. At niya po rin yung mawab. Imbayta si mga ulama. Impagtuntut ilmu. In sila bukon nagkhilap. Bukon nagtungkakali. Sa nahambuk in mga ulama salaf. Dain hatik milmasa. Mabut na pa mga ulama. Hajaman ini. Impagtuntut ilmu in siya parduain. Hangkan nasambil kaya paguan si mga ulama. Impagtinggal sin ilmu. Dihilan nila hukuman kufrul i'radi. Danduk makabuka mga palangguan na agama Islam. Hati niya inta uri na mawaya humati sin ilmu. Pag-agama. Amin ilmu ti maalluk hikaingat niya sin pakibadat. Di na siya mawaya humati yadto. Laung sim mga ulama hasalingkat-lingkat akida yari rin kaguruhan na to. Nahukum siya inta uyaun kufrul i'radi. Unoin hati sin kufrun al-i'radi. Laung sim mga ulama ay ya'ridaan dinil Islam la yata'allamuhu wa la yaf'alu bihi. Amin di na siya mawaya umingat sin kasara-saraan sin agama Islam. Dabay rin hapagpangadji hati niya magmari siya. Iban di niya na pag-anggautaan bang unin da akan kanya sin agama Islam. Amuyad to impagtawagon kufur i'radi. Malagbo do sa mga palangguhan na agama Islam. Ang kanlong hi Abu Darda radhiyallahu an kun aliman. أو متعلما أو مستمعا فلا تكن رابئا فتخلق langhi Abu Darda kaya ridaan siya sin Allah Ta'ala angut kau pangarap kau ang biakato in mahinang kau ta umaingat hapag agama angut kau in mahinang kau ta umaingat hapag agama hari mo yan to kagausan in agin niya misanda kuman kau manuntut ilmu. Manuntut kau ilmu. Daha maglingkod-lingkod yung mga tao tagapanghati. Atawakan dumungog-dungog sin ilmu. Ayaw sadya kau madto pahikaupat. Di da kau mawaya. Wayroon da kau nangarap pakabuhi mo. In mahinang kau tao tagapanghati. Di da kau mawaya humati sin ilmu. Malisok kau mangadji. Malisok kau magdungog pa mga ulama. Patokhlak majulja na kau. Nahati niya intao apabila wayroon doon kanin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari bukon kalanguhan manjari mo siya tawagon alimmi. Iban in agi pa sinambok manghudkain na mamarahin along niya intanda sin kalisok mo. Sin malisok kau tuod iyanon sin tawayroon ilmu mo. Amin nganan kau jahil. Di kau mawaya nga ng jahil. Misan pa ama mo, ina mo. Bang kau tiyawag jahil tanto to. Di kau kaamuhan. Bang mo piyangad di in jahil yad to. Amo na indiddul ilm. Makalarak sin ilmu. Bunal inkabtangan hi Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kanda baha kami ni kiyanganan na kiyadang layan Wahabi. Sabab daran na mo pagsabuton ingan sin Shaykh ini. Padila to as Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab. In aginya, di na hikapag inu-inu imano siya may ta magpakadula pagpakakahinang kasirikan, pakakahinang bid'a, at awakan magpakahinang ibadat, habukun dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sabab niya at zahal. Sabab sin kaawam. Hangkan nabi hayaon mga palanggungan na agama Islam, makakita na sadya kau mga ibadat, pagkawin. Nang may tabiahon yung pagtihaon. May tabi hayaon lang yung pagkawin. May tabi hayaon yung hantang. Unin sabab. In inirin hamanga sakit kaawam.